football a hian a level asan pau le gol khunga harsale zual ti hi thil chiang sa ani a chutiang kara chuan gol thum khunga hat-trick siam ngat phei hi chu a harsale zual ti hi phatrual ani lo ma se tuntuma kan soi tur te hi chuan kumsang ni somni atanga chutin hat-trick an siam fo maya anni aya hat-trick siam ngun football khove level sang zual European top 5 league kan ti china midang anom ri lo tuntuma kan soi tur te hi kumsang ni somni atanga chutin Europe khomwal puya football league sang zual panga khovela football league sang zual panga ani berang chu chumia khel player tena club le ramtana an khel atanga chutin kumsang ni somni atanga ram le club tan an hat-trick siam bel khoma hat-trick siam ngun zual panga te an nia irin deuh antel mai theya chuti rual chuan irin lo deuh po antel mai thei boka irin deuh tel lo te po anom ve tho mai thei bok kumsang ni somni atanga he thu ba sai lai kumsang ni somni pani august ni somthum pakhat thleng hian European top 5 league a khel player te atanga hat-trick siam ngun zual panga jinga mi chu Italian forward Ciro Immobile hi ani a he Lazio forward hian kumsang ni somni atang khan hat-trick voili zet asiam to a European Championship a anram Italy tan base angin gol khung tam tok lo ma sela club tan a khelna Lazio tan chuan ani tluka gol ma in nga na tlak anom chuang lo Lazio tan hian sangni somni atang khan match za somni pathum khel le to in heta tang hian hat-trick hi tumli asiam theya kumsang ni somni January ni som pariata khan Sampdoria golnga gol khata an he tumin hat-trick asiama Hellas Verona an ma chon tumin sangni somni July ni somni paruk khan hat-trick asiam non lea season masa khan Spezia 6-1 an sop tumin August ni somni paria sangni somni pakhada khan hat-trick asiam le boka avoili na hi kumin April ni som khan Genoa 4-1 an he tumin Atlantir le ta khan ni a Immobile hi Lazio tan chuan gol khum khol king puite tukzal na man ro thami ani ta zel ani Cristiano Ronaldo po hi abang thei tak tak lo hat-trick lalpa tia mitam takin an soi Portuguese superstar hi record thalama chuan alo chuang vele kwau zel si Ronaldo hian kumsang ni somni atang khan match za somthum pasari khele to in heta tang hian hat-trick chunga asiam le man der to a kum upat lama po alaturu viau mai a record hi eventa sa a khellai khan kumsang ni somni January ni ru khan kakliari silifaya an he tumin hat-trick asiama kumsang ni somni pakhat March ni sompali khan kakliari thiwana an he tumin hat-trick asiam non le sak boka a hat-trick dot le hi chu anram Portugal tan kumsang ni somni pakhat October ni sompania Luxembourg Singapore an sop tuma asiam khania annuwa season liamta khan Manchester United tan March ni sompani sang ni somni pani kumin kumtir lama khan Tottenham laka gol thum gol nia an chak tumin hat-trick asiam le ani kha baga khan April tha khan Norwich City gol thum gol ni thawa an he tumin Manchester United tan hian hat-trick asiam zui le bok ani Kylian Mbappe alo lang ve le boka France forward Torozet mai hian kumsang ni somni atang khan hat-trick voi sari lai asiam der to maya a khelna club PSG tan voi ruksiamin anram France tan voi khat ania hat-trick voi sari hi match za somthum pasari a khel atanga asiam ni in kumsang ni somni March ni thum khan Lyon laga golnga gol khata an chak tumin hat-trick asiama kumsang ni somni pakhat February ni som paruka Barcelona laga goli gol khata an chak khan hat-trick asiam le boka kumsang ni somni pakhat November ni som pani khan anram France tan Kazakhstan laga Syriat faya an chak tumin goli lai akhung le ani kha tichuan season niamta khan hat-trick voi thum Paris club lian tan hian siam belin kumin sang ni somni pani January tha khan Vanessa an ma chon tumin silifaya an chak tum khan hat-trick asiama April tha khan gol khata Claremont Foot an sop tumin hat-trick asiam le a May tha khan match Singapore an sop tumin hat-trick asiam bel le bok ani kha hei baka hian a hat-trick voi sari na hi season kalmek sangni somni pani somni pathum season a tun thakal lai August tha a sisari sikhata lil an sop tuma asiam kha ani le ta he naw zet hi chu aturu lo ti thei har sa ve tak ani chiang hle
Mbappe nena te khin ni chhozel tura ngai Erling Haaland alo lang vele tawang boka Mbappe nena an hat-trick siam za thi ai nang chia hemi ta pani hi te khin an ni chhozel don ni po in alang Norway international forward palian hian kumsang ni som hi atang khan hat-trick vaisari asiam toa Dortmund tan khan a khel chungin match somriat pakwa tangin go somriat parukte meu akhunga a gol khung thei zia ngai toin hat-trick hi siam fo tura tam tak chuan kan ngai sa hial ome akal na pianga be sei phak chho zui zel ti thei hial Haaland hian kumsang ni som ni January ni som pariat khan Augsburg gol nga gol thuma an ne tumin Dortmund tan hat-trick asiama hemi kum November ni som ni pakhata Hertha Berlin gol nga gol nia an ne tumin hat-trick asiam le a ti chuan season masa khan tum ni bok Dortmund tan hat-trick siam le in Wehen BS Baden sithum faya an ne tum le bochum laga goli gol thuma an chaklo tumin ani a hei baka hian an ram Norway tan tum ni hat-trick siam bokin sang ni som ni October ni som pakhat khan Romania silifaya an ne tum le sang ni som ni pakhat September ni Saria Gibraltar gol nga gol khata an ne tumin ani a hei baka hian tuna a khelna Manchester City tan Crystal Palace an machon tumin goli gol ni in atima chakpuya Sydney faya an nufual nuwa Haaland hian gol thum khungin a hat-trick mang hian City hi point thum a hlo chua pui ani kha heng player thapui pui kan soitak te chunga hian player pakhat chau omin chu tu dang ni lowin center forward du thu sam ti lo theilo Polish striker Robert Lewandowski hi ani Lewi hian kumsang ni som ni atanga chutin hat-trick vai kwa zet asiam hemmaya a khelna hlui Bayern Munich tana asiam te vek ni bokin sang ni som ni pakhat season khan hat-trick vai nga zet asiama sang ni som ni October ni lia goli gol thuma Hertha Berlin an ne tumte ni som ni nuwa Frankfurt singa faya an sop tumte sang ni som ni pakhat March ni thuma goli gol nia Dortmund an ne tumte baka sang ni som ni pakhat March tha Stuttgart silifaya an sop tumte le hemi kum mei tha Borussia Mönchengladbach siruk faya an sop tumte khan ani a ti chuan season liam ta khan hat-trick voi li siam le in sang ni som ni pakhat August tha Hertha Berlin singa faya an ne tumte kumin January tha FC Köln silifaya an sop tumte baka Champions League kum sang ni som ni pakhat November tha Benfica singa sinhia an ne tumte le RB Salzburg kum in March tha Sisari sikhata an sop tumte khan ani a chutiang chuan Lewi hian Bayern Munich tan khan hat-trick lalpati thei hial khopin hat-trick hi asiam tam man hle a akum lam upave to ma sela golma chuan mun ol pe ngam chi ani haulo kan soi to ang khan tun tuma kan soi te hi European top 5 league khel player te an khelna club le ram tan kum sang ni som hi atanga an record la khom bel khoma hat-trick siam ngun zual te an ni e